Aha emergency Ghana TV eso me ma obibia akwaba. Me sanso edo bibia sese odi emergency Ghana TV aye ne number 1 channel Dani Denia ohwe yen ewo so. Enne ye story yen saka no ye maame ene ye papa abepiemu ewo fidie mu ha se omode omasem abeda MFK ewo Lawson TV. Na omasem ne se omobaba a owo UK. Be maybe eye nyame bi a omani enche ho eninti yembo omo na bibia entimi entito yie emfama omo eninti ne yebekwane akwa video no obi bisa se edien na ekoso eninti na mepese wa okọ na kohwe nyama ekoso esanse nyama ekoso ne de me amiti he mi ntimi nka esanse nyama no emu edu papa nyama no omo keka wo no emu edu manui mintimi nka ni nia yesika akum yegini koku enum enti no mepese mo amukọ na mukotie nsem a ye maame ene ye papa eka subscribe na like na fa comment so ebe a comment section ne ase na share so edema afofro no ye kwana nkohwe video no ye ba na edi bibia na be kan akasa papa wa anti ben Mike and mame ejamba chefro sen but me the Charles Freeman nessa brofo eja free me enzimeni we enzimeni okay nti brofo Charles Freeman o brofo ne wo udi ne se do si bo na me de sa bo bie ma mintie Charles Freeman eja no pede ne de onam MFK adopede boko mewura ni na yeba bawo mewura sesen oyere ane my wife Mrs. nti kane enti azeja me dia me kanu nam so o friend sesen mewura enti kan me yere my wife Mrs. To asuma me eja na ti ase na yeba bawo UK na emremu ho na ofre o me asote ese o hia be ma bi ho okay o ka che no na on so ko UK no na mawura yi ne sister so na ko enti na ono mo na net enti o ka se wa hia be ma bi no se ye o akra wa boya ma ne dia ne se o mo ho ni de o mo nim enti mu ho na afido san frɛ se isi a one be ma no na akotena na ekra ka se andi anka o twen kra ma no be bo kokokra ema abusuafo de ho kra se ndi anka ye but wanya akotena ho bi enti min ka ho hwe enti emu ho na osan frɛ se oba ne be ma akotena ye de ne ho adane ti ebisa be ma no na be ma so kra gitum so no kra na on na responsible okay wo mo na ebisa enti si ano akora no be no so da se nyame hye no a meba Ghana na ma be no so be wa no se ane nti e mpa bota ya chiri ema akoda no boy to wo wie no be 2 years time ena be ma no ba Ghana se no ka no no to ba no ne maame ani ni nua ba ko e ba ye na so e wo fie ti kasa ni omo be ba so on pressure on be ba no na eminu nkwa na ofie nti me suma me ko frɛ madam fo papa pani pa me ni di agro se o meka ye ho adanse nti ti ampa no so omo ba na ebisa ama na ebie no ena omo ye ne se ebisa akra no o se ahoboa no antom se oba obetimi aye ne ho ade na emom se ne wa promise se obewa no nti no obebɔ kokoko na okwa aboa no ho aba yeso yeti ase ma no ema odi snap 1 bottle ena sika 100 cedis ema odi si madam for na panina obeja ya nsem non so dane mae ena yepeja ya mu nti kaya di mse kokokra crowd yanka bia be 6 months time ana 1 year time na why follow up nso sata mu nyina ya ntehwe ena ya free ba na bisa no ebu okra no mo defend be man kakra so sisi ano oye course bi oye senti owia yes you ya hwe ni mu 4 years ni end December ti afide na ehum se ni ekono enko yi ti be 2 years back kra na afide
ba no asase ye complaints bebree efa be ma no and now osise otina osise asiten mu na se mu enkoyi ti normal crowd dey complain dey na otaye mane maame ti mu ho na ose be ma no be fa ne maame ekọ abuchiri ho ti am okodi holidays na chese maame ne baaye no na chese afile na setan no enko between ourselves no me no o se be ma ne maame eba UK ho no mo no na wo ba ne be ma na tifie ba na se ne baaye na chese asetena ne de asan ye ko ma from poma enya sem papa di obeya ma maame ne bia no o se enso maame nani nti o se otumi ye aduane esi wo ma maame no na maame no so akọ kitchen akọ ne de nti na chese o tete eno anche na maame san ba Ghana nti o na waka complain ba kwa che na maame no wa 24 so we dey nya abotre aware dey sa e di nya sa na start no a e dey abeduru sa ye after o hwa na dey ekoso no enkoyi nti be man ka sa obeba Ghana this year eno so okay send dey obekọ Ghana dey a maame mfre ma wofo ne fa listen nimra na wabo aho na okọ asane okọ no akoye na o ka kire ne say Ghana na oba no enye onu nti na oba na onware no and I say why was him for the past 7 good years no I can't tell him say won't worry me okay won't worry me with you soon me na me come baby na so call baby I say oni capre odi sum no sa nti ema me ba no e de abufu esesa ni nneoma free edan on ne timo tu kotna bro no for one na ready hokra okọ baby ekire a ohun nati ena nti ehwa be man de ofre ebisa ne ba no o se week bia no say feeding money no de abre no nti ehwa na me ba no ka se da bi asem no o se me diko ma eko Ghana because Ghana na ade no course me ka che me mame na omukọ mame ne papa na omukọ ne mame ho na omdi asem ko tunu se sei na oba na ka sei bia onti ya sei no ka nti starting crowd Maria na edikan tu ho anamo because on the no nim fie ho nti okwa maame ni nyasem papa bi an kan kire no okwa onyasem papa bi an kan kire no ti eche na me ba na ka se da bi mi papa ti ase nti momre mu bi ti me ne mi enu kura ko 2 times and so sa wan kasem papa bi an kire ti the last one e ko no no se be ma no se obeba Ghana this September aye ko ho July and I'm so okay so obeba ono obeba September dia maamne dia no so na ye 22 months aka ye dia enye hwe ti ye twen ya September no wa ma nti ye ba ne ka chen se enya abotre kakra na am se wanya problem kakra wo na adwuma mu ho still no san defend no wow so one academy just say be man dia wo wani na watu afifie wonom na still was defend ne say wanya problem e wo na adwuma mu nti ye ho twentwen so ana so you say dia una osma e na una atu uja ho nti yeti ase the last November no so no after that ne ma mo follow matan app na ni yakono enkoyi kwase ebuna na be man pese opeso dibo no obu me ejampa cho time a oba ne ka che o se be man so wontimi nware no won se wase no ni problem bia utimi frɛ no ebisa ne se bone be na me ba ne dia ye wa wo se wo nware no no na me ka se enukra no mawura na ne maame de no tani debi o man kasa ne maame wase na nkasa no utimi frɛ ono ankasa be man ni number but emrebi na me frɛ me je ne number no mawura ho na ayira me frɛ no be 2 years ago time asem no chance ye no me frɛ ne ba ko and na tokwa ne nyan start papa and offer am am ni din komo the second time me ban chance o ye complain no me frɛ no on fa biem won se be ma ya ne na busuafo bo anan e ba won chen on ne maame yes on ne maame munti se asem bi asisi na wo frɛ ne maame na wunya na wo se mo amopɛ be ma no so number na mo frɛ bisa wo no ankasa because one ne oba no wo UK honom e bia na oba na ye ne boni bi but ontimi nka nkyerɛ oba no ba wo na wo ye gya no wo frɛ na obetimi abie so because minim de besiama be ma no oba tena dem ene na wo na wahye bosa me ware o abokokoko nyina na akire yi obesa atwa no U10 se me ware o mente ase ubisa oba no se de nesi no na me ba no de okay mama betumi akire mu mo o achen matema me mpacho obisa oba no
me band ben ade no mame pacho me band me bisa no asam ni si ye no me fa say na ase no ko ho na nema ni nyina ye se de ni ye kenyan aha enti no frame ya no aka kire me na maka chen so nya abotre na wale de se de tie ni yen kakra se de tie ni na asam ni si ye no be ma na tron ye ma poto de ma no me mpew wote he ye den mi ja wa chewu mi ja wa che pa na wuti fie ha wo ye den me mpew to bo mama ne sa na me ba na kan asema so o mpemiem se me ben no ohun me ho mfa so timi ka me bo me ho adwa kakra na se emre so no beba be ye me ho ade a nti na ma obani to free fie ho no ina mo bobo ma no nyina ma record ode aba audio sana se message matidi na ma prepare eja wo se oba fie abebo kokoko no one hwan na bai ono a ne mame owo no de okọ UK ho no okay na ne nua ba ko okay ne nua ba na bema ena odi nachi ena so mo de snap baako ena 100 cedis list amomo chiroma ne so wonfa me bokokoko na se ono ana de bai se ebia mama ne ye pani mu nti obisa pani bi no tere se ko bokokoko dia kokoko 100 Ghana na wase no ma ne kakra de bema no ai dabi o ma ne oda na awon so e ma ne de ana mota age ne kude no ma ne me MFK so mo mo ja na unim kama bebe na me ko eja unim se wase de kakra bre wa wura dabi on ka kire oda e na ma tene to ne ya incident dan ba ko munti ya incident na ba ko on van send me unim number eja mobile money number no register ma register onim ma me dia fe ja ko e ba to ba ne friend say a friend no so da course ana course na be man no so de say prempe matema me kwa oba na nkasa nche wono ne be ma no e wo UK won mo kwan mo fa so hia ye de ye ya nipa obefa okoye otufiri ne nchen kotena be ma no won mo ono na betimi a kire na semu oba pa akosia Akos, good morning. Good morning, mama. Minu aba na te sen. Radi adom ye hu ye wa ha na mo so e. Nyame adom ma me no papa wo ma be kire nsemu kakra na ese yete efri wa nkasa wo nche di ne si poti wo montemu a e ma be ma ne se afedie wo na abokokoko akura se maka menwe ona nware ubiem de ne si ye. Yo, me da masipa no pay. Me patcho my correction be before say me ne be ma ne be kwa kotina no obebo kokoko ansa na me ne kotina ai me wo ye no akwa ne nya mfie mienu na okra so okọ Ghana nti okọ na me ne di nkomo so wakode a obeye ho ade le prefu ntumi so a na wabokokoko eno de e recognized nti okọ na okobo kokoko na je say one fiti preko pe entu ankotena ne so Debbie. Okay. Wabo kwakwa na wu se we de formality kakra bia bantino wa hu se eya aware kwan. Okay. Martina fe oba odo wo montam eba ba kokokwa bam yenim se after kokokwa de aware na to aso de na sie. Be ma ne ko fa o ma me bai ensra hwe se oba besra ye but oba ye no enyema ankoyie enyema ekoyie ofi ho kakra bi chen enyema ankoyie ni nyina hyase abra na be ma no oye emasem ma me de mi hu se be ma me te yenchenti no me ka kire no na watu ni bafo me bo ma me amane but na still na me hu hwe na me wo access to be ma no phone enti na me koso ekokohwe ni nyina hyase se ye kotena ye no me hu se wafa machi ni obi awo akra na di afe wa mmoma mane da ewo UK he ya kane no obi ati ni fie enti na oye ni bibia me hu until se ye kotena bom a me find out se oni obi awo ena ogitu mu me confront na ogitu mu ena ne opa acho na emu odin na emu oya na ye me ya pa ma me na ye me ya enti me ka se me hiamre I made to media recover because it was a shock. And odija to akra koma me maame na me maame be pa ma chono so enye hwe enkofo esi da bia ni ade nti manemre wo be okay na msemate nti enu mu wa maame ba ye still na anagidie ni ho nti no
ne maame ba ya oye ma asem ma me kɔ ne phone so still me kɔ so no na oni obi fufuro ene uhu so oni wei yese ya uchi no na wo kan wasem a na wa pachew me nye biem ebedi nna no mesa akɔhwɛ no na maame oni obi fufuro ye na chese na dwuma mu hɔ no asa abrofo na ɛwɔ hɔ no na oni omo have some intimacy omo chat na enye kra me so me ye oba me hu saa de no a ha me sebi ubehu na oba atwa na deja ni nufu guso oba na egu bema no fun so bema no so hye adwaye a no watwa na deja watwa ne soro ne hu ahuro no na ode asane ma na enyema bebre poto mi hu we nyina na me gather evidence no wo me phone so because me nim say me ne tena ase kan obedi nai me friend akonta friend ne maame me yetena ase say me pacho mu mi say akwasi maame say maye ni bibia na pe na ompe mi biem na obema me no te me fra me hu nka me wo enafem me so still kwa adwuma abepon abeba fie no du ba ko na be ma yi mai wo be hwe ne phone so na wabuku hotel na oni oba we chese na ha me eni je minya wo relationship na ye ketuwa bi mitimi so abema kwa adwuma na omaya wo yam hyeso chese wonim se bia oni obi wo ye ebibi wo baabi me bo amaami amane na konta oso da onye ahwe na mse me wo evidence musima me nko be ma phone so no problem ba me nyini ninti no na me kɔ ne phone so me kɔ so a me kɔ hu bibi me kɔ na man kɔ hu hwe ya se me nkɔ so biem na ta se ne baby mama no kra de oni ni ho biem o nanso no watu emma foforo me se kwasi me ti we me yesai me nso ana umpe ni biem umpe mi biem a kɔ na kɔ so me de mani ato so me ni wat na mfie nso ne fa ma wo ba ko dada wo Ghana me bo amane me ba me no ba wo ba ko 2 emema 2 sebi mema dodo se nani oba wa wutu bon 2 sebi ebetena wa waste me time de mani ato so na etie bia wokoba na opacho me se nya hwe kona koyam ho ade a da bi me nya ready de bia kwasi nya ready enti we na me too free baby ayete no February na me de me baka ho oba time de me ko me de mba beko ye 2 ye messages abema no choma because na akasakasa asifie ende de bia esi say the meaning say relationship no enya so abribia yakun ne yabom yakun be man di waduane be busumi ni akire na be man nidi wo fie be man itimi tu koda konwem be busumi sia na ne maame wo ho on kan kire abamu an yetimi nya akasakasa wo fie maami enka hwe enam se enya hwe umpema ware a bema no akosumi I cannot lose in both ways wakobokokoko efie mi ensane fa maame efie mi ensane fa ni abema kobokokoko koye me ho ade a menye ready koye me ho ade a menya kakra na mete umre minim se ebeye enti message a etwa to a wode maame February na me se afa die eye nipa de one ne tie a ohun fa so ne momontwe ohun a obe feel some absence bi nti no maame nko na ntokwa ne tension no na edoso obi akole ne lesson na nyame yadom na yebeka bomu a na yaka bom enu ni na me current dan wo Nottingham for 1 year enti 1 year ni mu ane de wa ha no message ode be me mpel me nware wo na penalty fia me maka to se me jawo dada wo na penalty fia me makra se me ko Ghana September no wani da so se me koye ho ade wo ye joker chese enyema basa lucky se ocho ne message a menya asa evidence no a me de me keep ye na mami akos dey na prempese wo dey na e ma ne send o some messages no o ma me ba ye no asetina na anko yie esa no complain na me ye ma me no me de se be ye se o bata on to ni sunu enwu enfa asawa anhim minim se ye de ya ebia meni ho a obetu ne bafo akwasi ema asem no oba na ni nyi ho to some extent say efie ho na yakwakoye empanyifo enan osan akofa ne bra efriga na betena wo ntina akoye akwasi no o maame ena ne bra against me akwasi ameba messages no producers a project bi ewo TV ne so na ase mi hu ba ku bi a ono na kope or say you don't need me and you come to me begging for sex, okay? I have nothing to say to you again. I know you want to try no
And on the reply say beg for sex. Nah, change your mouth. Trust me. You chasing me too much. How do you call it? And what the laughing emoji eka ho. And only a bear money more message. Me patrol you. And what your man say you will laugh at the wrong side of your mouth soon. Ungrateful being. Being ungrateful ne dena odi na hu ni so yeboni ayeni. Mami, many bema atna edemu mfie mienu ne fa. Masomo se eyire. Wonso wa ye wa famu die se ekunu. Se memeni da so se aware ebeba so. Enti no meye ma famu die. Enti wa famu die na wo ye no wasom ne se oyire no. Eno na me pese mi hu wa famu die na wo ye no. Me pacho ane masom ne se eyire ne elba ne bema betena ta awarefo mu ye nyina. Ma ye ni nyina wo fie. Obia ne fie sade wo si warranty wo de no de ne ade aye extraordinary bia wo ye ya hu ne se wa ye ne ma akire so enti o ye ungrateful. And so se nkofo de no there be se there be a mene nya akasakasa wo fie a se ode pamitiri hu ani mempe o menware enka me kware so ma adwen asesa ye nya akasakasa se de maka no akasakasa wo relationship bia mu eno de ewo ho me hu se medifo a there was times na medifo a ene ya mato ye ma na makopa chew onu so hu so difo a akomato ye ma na yes ane ye normal quarrels aya na wo relationship bia mu ni bie yes mami akos ma mimisa wo picture ya that TV so ye ne wo kase wo wie ansa na wo twa na say your old picture me patch me wo wie wow we are very nice lady beautiful ujina we me hwe laptop me ekura wo ene ani nkosua bia wani ama daba we bisa prempe say na de na me de aye wo a odo we yentam na wo so won ware me biem we bisa wono ankasa me no the main reason why but me baby me feel say ha no ye obaye no o ma me baye no me na setena mu anye de that is the pain abema no ekomu na time anane ma me wo Ghana wenya ma UK no na ne ma me ne nkasa ye muti sen na meti ma me nka me friend chia no ye free video kra ochia ne na cause me baye wu ni ye de ni to na brofu di ni ki di nyina enti na chese oni ye ho agro ene ne sister pani bi ye from video ye ne omukasa until say ye betena ba omu a enema ankoyi oba UK foforo no wase ne ba UK foforo no na muntam tesen ansa na wo kwaye sa charge no esesa muntam na tesen na ye ntamu ye mame na ye ntamu ye kama na problem bi ani ho na BBC kura na otimi tu ye fo otimi tu ne ba ne fo na emu ye until odi say wo UK odi afene bible so me miensa okay I say macho mon frɛ prempem fa ne to so na denti a wani ababa o yatena over 7 years afei na wahu seja on pese one ne betena biem on to awade ne so no ye misa be ma no so e bia na bibi hye baabi mentema ekoso menti ase kra kwa be na fa so hye aprempe me pacho ye hia wo adwumam me ba UK fufuro adwuma minya ye no me ko no owo mu dada enti no mi hu se mi nua Ghana ni se ni ahya se de sa na de ye ni didi nkomo ana mi hu se oni yere oni ba na me so mi si o me ware ye but me go baba akọ be ma no ye ni hobi enti e ho na pasem ba mu a enti ase ye adwuma ye tu anamo since 2017 na mami akos prempe every UK aba Ghana no waka kire o se me bedu Ghana mekwa akwasra wo maame mo keke anase obo amane se obekwa akọbọ kokoko wan fa no anka ho we ni sa ankomo no okay before ono no nani manka but ansa na obekọ na meka se wo kodia ya wa makra nya mfimi no upe mepe ma ware dia kwaye kakra bi wo Ghana enupo se de eka no enye bebre se ne beye wa bruchiri na eso sa ho bwanso ye dia ubetimi yakọbọ kokoko mate tese mami akos die na opese prempe onyama o ma me ne prempe wo ba me ni no esan me famu de me ka che ne se me pe no pe na ware ani esi bia no oma yentu emu na akoda wo yentem se de akoda benya ejampo ntitiye
na ɔmfa nto nkyɛn mede bibia bɛkyɛ no me so ne mede ayɛ ne bia ɔmfa nkyɛn na ɔnkɔyɛ me ho adeɛ na nhyɛ me animonyam na yɛntena kama ɛna ɔse ayɛ too late ɛna mse too late no kyerɛ sɛn me mpenti na matu afifio na na me yitu kuraa no mankra no ɛna mse ɛyɛ bufuo mafrɛ wapa wakyɛw wɔ ho ɔse daabi baabi a mepɛ biara no memfa ne nkɔ ɛna mse ne obɛsu me because me nyae ma ne nka me do nyame ɔhata so me nyae ma ne nka enti me kasa bi a bɛma ne se an me bɔ ne dua dabi afi de odudua bɔ na ɛtaage me na so me bɔ dua sɛ dɛ na enyew obi a me na wawo ba no a ɔhwɛ ne ba ne so kama ɔfrɛ ne kama na obi a me na wawo a wo hwɛ akora ne si dɛ na me kokɔ bɔ dua sɛ die na enyew Mami akos me pacho yeti oto asoma me. Me ka chen se me pe aware e no si aye too late na me say aye too late dia e ne ye betina asem no so na papa wasum me because 7.5 years ma bra wo ho pa mesu wo ho ma bra wo ho ye nyina ye hia ye no obi ni e ne ye de betina aye se dabi e be yie wo de benya nkrata kama wako university e na wo be wiye di ama me bi adi ama bi aso me so no wo be ka chem se ornament na for what reason ubisa na otumi nka umpe relationship ni nti na watu ni de me ma won sign ma and I'm say and then na just say messages na wo choma me nti mami akos die se me pese me won se de na wo pese na na prempe wanya ma wo me pese okoye me ho ade e ma abusua ne me pe no so pe me pe ma ware ye pe ma setena de a na nye bufuo na aba ma obi ya keka na adwene a eno na ka me pe na so amamre mu no so oba be ma na koye oba ho ade nti no sebi ono na yebetie afri ni hono no ni decision. All right, nti gina so mame na yenko na na prempenchen na yene ne nkasa yenhwe time a obehye ede akwakoye ho ade monkoso na monfrɛ ne mame se ye frɛ na yenya no but ye wo audio bi wa ha senti mame akos gina so din na tie audio ne eguso a ye pusu na homa na hwɛ se ahoma ne betutom why me pacho yo eyo ba na menene wo oba kro ma fufuro na mbere ye de shiaye me yin na ene ede jio na me chado meni we dey na on temenchen bibia ate ne baby no ana ishi mu ana wo fefu wo shafo empeme ntimo ede unu nse ugu yutukui because me ede men ko yintu ko yin nse ni tukui bisa musmi ede mini so kai en krata asem ni nyina en faso ni so se be kan krata asem ni o nyina en faso ni so se mi en krata asem ni en ko yin nse tukui abra me mini mo hwe ko edu ko yin nse tukui fa me chi ko yin nse tukui one year they say she say now no auntie big man in your wa na woman wo fi na no woman made it when you know that's never be a day when I'm palm a day I mean no bana on of meeting baby now to me on of 1 year near she no come back nti mo na wo de wonyin so yin sina no ma me na de o na wo ye no fair enough akrana obe yas that's never be a single day akrana e me dina akrana say bia na de bisika na akrana de enye bi a me fam bisika ye de entonye de e ma no ti mo na wo na adam smitin baby mi tue dan no boarding so to sumja Christ come out e ma pam say shopping e ma akra no they say busumi ska obenya nyina e dey it's all about one akra ne e dey plus wo dan sika kra mi say ucha wo dan sika kra say dey e po wo tue bi ma ba ni nyina you know e ma dey you have to be also a be ma me ma me papa wo mi ye hwe mi wo say me dey me show akra ne dey ababias I'm so wounded, you know, some me pass away day. Me wow. Tomorrow I was wanting to know. With a retirement or pension, no. If you are one, if you know, to know, but I wouldn't crack. Maybe one cracker. Okay,
say when the becomes me. When you're ready, some no better. The better uncle. Part me, I cry now, won't it? The anyway, the echo hard down here, the you had that boom, and Madame in Betuniama. We did a kind of junior man in day, the one cracker. One, number some sacred to make you out for my humor, and you must have traveled at you. Wow, Madame, how crowd you got now if you be watching me, you be a hard died in the all right, Abusia, Prempena Kasaba, way a and Koma, when the producer, a dear, and ana. Yeah, sure, Masam. Now, my whole message ba could be what I say. My own say, ya church of bullshit, no one will be a woman from WhatsApp messages and ona making cabin for Misa Nana Prempe. Few questions. Nana, good morning. Hello, Mr. Prempe, good morning. I see, Bachake. Kebo ne mame na kebo ni nhemu ye metene kasa no wo e kire wonum ti chinchim kebo ne mame tuna fa hyemu ye na piepia so se de be ya kasa ne be fa fidie ne mu pia so aba Nana Prempe. Hello emfa Moses na Nana we de kafra pa fa cheme yemfa phone foforo emfro em say cable we no I see to film cable we na emwaye nti ma yemfa different one na messages no just messages na making kind no mo fa me nkọ ba bi na o chiro man say bullshit ne wan you can bring me just say very nasty me dwen wa menti ase menti ase say empnachi a wodowom awo bam wobai ne otifie wanyina no so wa fa chire ene oba foforo kra akwa unini mpo ewo ho ode ato nanim minim sey no kre sey no kre na Prempe. Hello Mr. Prempe kafra ye lines ne na entotom me ba cho ababa wa ye friend akosua unim no wakwan ben so. Hello Enti monsan frɛ na minim the lines no Mr. Prempe. Hello Mr. Prempe. Hello Mr. Prempe otimenka. Hello Hello Mr. Prempe pacho otimenka. I see mon check lines ne mon check phone no Nana so anye den mon fa de mo de frɛ akos na I think say eno ni mo mbeboa because we know Nana Prempe pacho otimenka. Hello I see be ye na mo fa ba ko na mfrɛ na we bia na wonte me kasa oye hello nti mo fa phone ba ko no emfrɛ na ye ne nkasa eja de oba ne kanie wo so no de wodo abrante ne pa wone natena emfie nson 7 years eba kra bam enti abrante ne meye ne ho ade de oba ne kanie say okan no ha bi mate but ono an ma two options no either say say o meye ne ho ade a obi mate enti eja ma me hwe Mr. Prempe good morning. Hello mpa chote menka acho menya da ajika kam da mamo ba mini kafra eye phone na ha yen so wose me diso mate Mr. Prempe me pa cho akos a wone na wo ode asem bia beto ye nim wo Lawson TV afra me frem poma na de o kanyina ne se wo no watena over 7 years na nsen ya messages a wo de ma ne kire se wa bebo kokoko e wo fie enso wo nware no de na asie pacho akosi obi amenim no na meno na eden ene men etnae na nyamen net eyem panatwem na men ne eden no wona maame se ne antibio ene wo na me di hu no ana baba mu de be ma bia wo se be ma ye no ma eden ma ye nyina nti mu ana ne maame no wo no adwuma wo ye no ne eden na obeye obekọ retirement no edano ene hon koro ban e mortgage e go toy
said bills won't mean Giano all those things, no, not a course your day. You'll be on a banner at the L, one of a banner or no. The auntie no one, Namede, be support no. Or no, I be on to my day, I show. Same day, me support until the one on Tenema makers or tongue or correct or 20 down. Now, cause your day, in your baby, when your baby to know. And I'm a many a day, a palmacho. And they make a sigh, tell me a sign, I'm a day. Say me a day. Hello, Nana Prempe, baby. Nana. Wouldn't dear me from Nana Prempe, no Prempe be I dish your mammy, Tina me from Nana Prempe, no Bemena. One will say, of course, your bar. Kwanye fa so betina wo nchen say na wa ye homeless say wo baby ti no tu betina wo nchen I think say ho de ye twam de me pese me woni say wo ba Ghana no wa na wo fa wo maame ene wo nua di wachi e de snap ene 100 cedis e she envelope mo kwama ne papa mo de na asinti asese watwa wo say onware no ene na ye pese ehu me pacho na me neti menete na asisi ya me no kasa ibe me kasa free adwuma me no kwa say me de me ye chimdisi ya me lusu madwuma me ba adwuma me sura ma chimi obi a no ku school o ye adwuma no nko no bande be ma bia ye no nakopon atasoro na ede onim my dear was me be chada ka e nko no ba e piano ye be ye piano ya me na be de me jiska e ba ni akodi ga no nko no ba. It's one of the Saturday me call you how much me call me so free if you how much my befi and you may be to your bed 10 11 now for be made my befi you call you my buyer or banana son in your dear far crown gunny as a safe you only mean a day echo buy me be a making a buy was any be a making a baby come on only didn't count no call you no buyer or by few up pra Satan me befi and our friend me say at the DNS. If you only want to balance, and then the only Nakasa or the one Nakasa at Akasa, as if you only mean they call me TV and many or Banafing in a day. If you want to, I'm saying, wow, maybe I'm shocking me. I'm shocking me say, Naming in Temuno a day. And then yet, and I may make you a banner, Adiasa, no bow a banner, or bow anything, or banner, or no one trans any common. Dinana Prempe, o ka say anshoke no den na esi wa muntam a ubesusu say bema a course asesa ne niema afa ne ba bo ne bo adwane Me pacho be me bia de enye no nkono ba eni ya o ye kire me o tenensa ebomasum etompaboa ebom e chisi me na wa ntua abekire wo no nakopon atasro na ede man tremensa da wo no so anka semboni ya da anche no time o twa wani so ne time a wote say Nana Prempe de ma ni twa wani so ye time wote say wakwo wo nchen na na ensensem tama meko ndi oyeye obidi matem ye de frame me ba maame didi me maame e ba ne maame atem didi akra no tem akra wani hu ne da no opanyine me bu samasem ntikambu na nka oba wakwo oba enye de ope wo abrabo na esi na oba ede ona eti onfa bibia ensie no na bibi se esi wo ohun no bisa no wo kan no krede e chi kan no kreche no na oba no woda wa fa phone wa so ni mu wa so ne sa I was say and now come phone so countless of time 2 or 3 times I may so ne sa 2 or 3 times say anytime so me sa wo ye dey wo ba me phone so me ma phone so meaning say wo na ma for chat I don't have bad intention about you means say me calling bibi Nana Prempe unim ebia debema akosua aba phone so ye say wase utwitwa with naked pictures any videos e de ma brofo e no obehwe phone so na broni bia yi na japade call no watwa no dey send o eno na ya na a prompting a decision e ma bia wono so ye curious say on show phone ni mu me there's never been a day my doubt no gonna ba e de wono na me me bia phone pepian phone so e pana de abamu na e bana oba no wo akosme show no gonna ba eni nti adenti na wo phone me phone na ya mpase ya mpase wo wura ho wa de sinsen wonantam na otwitwa de ma abrofo ma na no kre me pa cho come on be ma be ne be sa na me twa me yi ma deja bra abrochirefo bi no mo de twa send me de mo pepa anti enkase be ma be ne be sa twa send me
Feel to nature. Abrojire. Ozai. Patro se me na ne me sorry pa. Chasa odi uncha bi sende obia. Nka ma de jam ye de ema obia. Akwai nana prempe unim. No, asema ngusa no. Asa wo twa ma no titia. Oso ma me din ko me patro. Ma me ni. Ne tintim wonsa wo wa adwuma mu. Ya ne yenso ye bre ni ntie ntwitwa so ntientia. Me patro mate. Tese me pese mi hu adekode poten a ema wo ma a course message say won ware ni biem. Na me pese mi hu. Patro ono ane koye. Ono ane sesane ne ma ano ye de okoye. So no one me wo no me ma me etu woni nyina no. Okache mi so betu ako. Se we tan me kan so ntu na abuke no untimi ka se o pamo ba efufi. Efi na han enemy team. Ma pamo ba na ya me kan say sometime we na ya hwimfie ko when free then they know a single day am here day. Me fan ne ma kwesi abonte se akrai de aka. Na je se ono ane pake koye nti se wokode a wonko. Kin e fa ni nua ene na busia for plot yi. Ne maame na o ho no me frɛ ne maame ade chi me frɛ ne maame ne ade chi ne sande me frɛ ne maame na busia for bɔ na busia for man within 3-4 months obi bia frɛ me obi afrɛ me nyame o hata so nim o ka de na kyerɛ ne maame ne papa obi amfiu me maame ene frɛ ne maame na o se maame me frɛ o me tia o hu de asi o me ba no entam me ba ne eko afa ne ma de eko me ba so obi na so twi ne maame no wo na asema o ka kyerɛ ne maame no. Oh, nana prempe. Nana unim. Relationship biye ni wa entokwa ni even our real kra sabe. Bema asho ba kawano. Ebi kra ntamutimete for years. Later reconciliation no masa aka bom. Enti ababa we ebia na bibi na emia no. En went mi anso na kuma mu a opake ne niema efrifie en na course say wasesa na dwen. Yemfa nto wanim na to aso ebeye ne ho ade no wonsan mrafie. Me pacho me bi nwa bucha for se omhwehwe abaya na we de o me ho ana obana nka se atena wo kwanye wa fa machi opanyi abusu me kum mpenu enya na kum prensa me hu de na sikutwi na afa on se ne ma kono be fie de na pacho oba be won fie ai relationship no that time no wa wo se ode ne koko nana prempe ode abufuo no kan sa block me nana no so bisan say there's never been a single day cry my day my me for akwanisika man be me na woni bibi I provide Mr Prempe Mr Prempe woni bibi abufuo na ebia eba ya ema a course esesa ne niam koye it has happened countless of time me ko adwuma ba no lock me me wo me ko adwuma opanyi obekende de me ko adwuma lock me nia no wo no na me akwat tran kem na metimi aka say na a course aya deso bi ma wonti wo pake ne niam koye na ado nsa egu ti na say hallelujah patro me ne ti no entokwa besi ena ho nkono ba na tinse bit my day akabum tinse bit my day akabum ntese wo mpani biem betrensa betrensa ama wono nkono ba so ono am making decisions and am call me right now I'm sorry want to get everything back to me again adentia in my day and enti what to be to me adentia nana prepare dena si a ema nema from who dentia when you phone so komo many nji phone so komo menyana kamia me de wo ya me present nanke yenya ne ntia senka wo ba September yi ntinka yenhwe wani mu nkosi breben Jesus Christ me see ya me ka say oba na wo no nakopo hata so na eden on wodi mame wo abayama ni sisi e umina ni mu bi enya abayama ni ama me misua po ame kom bibia e de ekonko nyame amamu a be kwa kodam due to ono can be right now. It's starting from July, March, July, and I shall see. Maybe I was like, maybe image Mawapa. And it no many since 1 day and Nana Prempe Michelle one Casasokra messages are when I exchange our WhatsApp. Also, I know ya pal. Nana be one. Once watch Ediamano no. What blame when they said one do atema, one way. I see that they are their careful is a ZA. I'm a Casanatico.
Hello. Hello, Nana Prempe. Me pa chonti say wo pese wo gina so ekase still. Wo worry a course enye ya na. I'm making this impact of me to me a day. Or no, I'm making decision I na. You want to me the Emma me jende me to me a day. Martin gina so ne papa wa ha o se ne ba no. Esuma ne se wo mra Lawson TV ano ma no 2 options. Ba ko dia course na nkasa aka mama te se ono de wo pew. Enti nka ye ne wonka ne bra be ye ne ho ade. Option aka wase wa ha ono e kan kire aja. Ene wase nkasa. Nana, of course, mommy 2 options family Lawson TV ha. But all kasa we treatment to kasa. Me say, of course, mommy 2 options say me family Lawson TV ha. One, tisani mommy na kan ono atu na nim tuo say, be ye obeye ne ho ade a owesan ba na ono aba betena. Na say e ba na say no na ama kan and ono aka say this is ubisum no to the amount of £7,000 because ono what always in the time for 7 good years. Options of the man. Me pacho wo mpanyufo. Sena na no mo me asantuma me I'm still young. Emremu no me nshara ye de minim biasa. Oba ne bemate na oba na asesa nyamako. Nyama we ko no akọ wankra where they were block you within bed distance your people how the man obana make it on to no one to bim onu make send messages voice messages meet me afani nyina ede e bia mamo the market ni pade o sikie nyina mo copy o meet me withdraw nyina e bia mamo musa o mo say no obana kwa o si yesu obana na say obana and ede me na we say on now wase madaja na se me na me mase na daja bisa wase na prempe direct is our question na ma wase no nyia no ma single day am day me fa kran sika de ma ono oba na ohia mo akọ oye ma me de e boa no me ne nye de akosu ni asem me ne nye hwe e ba na ye de abentem e be ma bia ye no opanyin me ya ma oba no asa oba me che no nyankopon attach na ye de enim de bia ye de ne do de ye me ma me no me ma me Nana Prempe. Yeah, they say. Asam na ye kan no. Ya say yan kwa ye ntimi entena so. Enti na dia abadan abadwafo no. Enti de so na bedru no. Me ma me utia ne na so a watia me na so. Utia me ma me na so a watia me na so. Ana me dey say Nana Prempe medical account first time say ekwan bia so no say wo say won o meye ne ho ade a and the ekwan bia so say obesum no o say ni mre for 7 good years into ekwan bia so no say oba na oba besum no e ma obi afa no ho as a father dey me kan no e pacho sumbe ya de ma otu potin no ne obi te ade a wo mpe de wo kasa ba akoma mpew mi ja wa che na oteme so sa ye dan enti message sinde na wo mu boy wa robo na nyame adom e wa enti wanu mu asem a wo ka ye no na so ade a nipa ne mpe de me ben no o hu me so mfa so enti me twi me ho kakra akope ba bi atena na me se me ne tie no o hu fa so a wo me so enti no na ma obo ne ho adwa kakra no anya na adwen se o jai aware no we bie wa no aka se ade ne mempe asa no watie wa se ne kakra ye a oba ananka asem we di na abe okay minimum unime I don't know your background unime background ne bibia oba ananka we nyina di na me nyo bia metene asa me ba ba man so onya ne wo ye no nana me ba ba man nya ne wo ye no ntimi hia hwintimi fa mene wona wudi ka sa o mpe ade no o na de a wo mpe de na otena ho a mentokwa kosi no we ko bɔ ne yonko na we ko pra ne yonko a wase ma de kwa no so bɔ ne ho adwa kakra e ma ne ma misika e ma papa sika se ensama me de ba se no o hwehwɛ me o no o de koma wo bo ontimi ne mentena biem some who to me in 5 within 2-3 minutes got some day more be conclude or something like that. Or no fun of watching up Yanko at us in him. A day, a fun watching or making this only my minimum hoops. Mean send on the papa or tour or one time any. Yes, on the papa Edin Como.
omuntam yede enye me na me ye ya na anso ne papa yede ebekasa. Mr. Prempe say asam no mama two options say it's either say wobeye ababa ne ho ade afa ne say wodoyere anase obesum ne 7,000 choppable pounds the empanifo ne de to animu nie sika ya betoi iska ba enyiska ba nkopon atashiri oba na making decision ade ayako se me akos ba betra me chen intimacy ana sika mini sika bia de makos mpajo oso oba na making decision ayako no sana tie ni sika bia de makos Matieja de wase kanie oso ni sika bia de ma oba no yo Dana Prempe se o se o nware no na unni sika bia o de be ma no a me share obo se ana me ka tell se ye ma me a host program mi de bia o ka asem bi na na em de pa patapa na wo ye na ono so de bia o ka se patapa pieto hoi ye de mra na ewro nti ekwan bia so a on betimi e de ache ekwan me fa mra so no ye be fa so se o ma me wa ha me pacho dia me so ma ka che wa no na me boa me pem eni ma to yi a obehu me ba igna sa betena ase Nana Prempe eno ni asem a me pese nka me ti free hon mo be me na eno ane se bia mo ntwen me ba ye betena se aka na ugina nkra ni mu etete nkra ne ka se me ni sika bia de mana na wanka se ye o papa pani mu di asem to wanim me kan ma me kan etie e bia oba betima wo me e bi so wontime wo me Oba maybe start question oba na in some way dem ye no dem e bia mfo so no na tamana akosu ye you know wo dey bisa question na me nya normal enya ne long ya ne short question na me answer ma o enka oba na nka asem we eto na me pacho enka oba ye dey me ba e be ka kire me say me ba be ka kire me say ne mpena wo ne tie asesa ne niema ekwa a memo akwa akwhwehwe no na wabisa ne dienti a wosesa ne niema me ba bema wonu oba entna enkwankwa wo emfa kire mama answer question na ma o so wabisa me question yedi na me answer ma o me ba bema me ma o kwan e ma wo mfa oba woni ne te dem achi ensa na oba foforo enkwankwa wo bie no no mo a oba tolerate sa de no enti so oba ide bufu apake ne niema na e wo se utu na mo kwhwe ba bia wote na just what to su nyina no wa ya de so enti won kọ okoya na say hallelujah ipatwa ka say we sami guso kasa wa no nenam ntimi nwie okoya o say hallelujah enti media de make kire o ne say wo ba ne so wa hye ne bo abokokoko say obeware no asema wo gina su ne say wan kọ bokokoko ampena twe de egu empena twe we fa we no akodi no afa we no akodi ye ntam timete na the fact say wa kọ bokokoko e de ato enani agya nim say mo hwehwe mo ba na wo me nchen sa wo no oba ne ntam eti a e wo se upe bibi e de pata na koma asa upe bibi pata na koma ipacho waka mate ana mami a wo ka sei se na me kai no bet my mama e bia wontimi ngome apana ko me mama ho mo ko wa a different ball game ana ede eye afi no fa bem wo fa ebem wo fa ene papa ne kasa apana wo ne friend no wo fa a di mo fa atom apana pacho to no so it's a whole lot menya na be present wo Martintina na prempe winim yesi ntifuni wa pejafo wo ho se wini ha wo betimi aresa asem ede agu maame ene wo fa sum na wo ma ba beka ede a kire ye nti ya beto aso pimpini wachi ne kwadwen wo yesi sumia ma adwen kwane kwadwen bibi na no maame mo nkasa ya bese ye hia wo maame ene wo fa ne yetena sese amaka ne ya twen wo nkasa so ba na amaka de emra ne se no ne ye de ato honom why. Oh, and then I'm ready for anything. I'm ready to say I'm ready, oh baby, I'm ready for anything. Mate, etu no wabusuafo nkasa ye pese ye hia wo mo in your absence. De wo beka kire wo mo no, wo mo so meka. Fani nim number, obit my friend mama and I. Da bi wudi kan ebo wo mama ne se sei na Lawson TV. Mama friend po ma ka kire wo. Etu wo mo twen ye call. Se de be ya ye fra. Enkwankwa ye long talk bia why? Any problem? Me da say enra me kweke ya papa no papa ba ku frere maame nti bia obetwe mo ko Martintina na prempe wonu abusuafo nkasa ye beto aso wo ho why no problem thank you very much nti eja
One quanachi, yes, ye nyina nkran ne mu ntete nkran ne. To one quanachi, no one na busuafo nkɔ kasa. Ye ne maame so bedi nkɔmɔ, ne ne no wɔfa aka ho bi. Nti se ye hwɛ, na sa anhwɛ ade emra ne ka, e de fa sa asɛm mu da me ka me se me gemredi. Ti de emra ne ka no ne ye gyae e de amamra. Why? Nti agya oni wawura mo nka makoma me next house sika ba ya kai dada. Oh. Asɛm de ahye agya. Agya fa ayi na. Me de baba. Oh, ya woman. Asɛm de ahye wo. A call square. Wo mobile money is wa register. Ono akra ebia sika bi timi besi ne so no ade asande me. Ba so de idie. Ode a woman. Asuma nkasa oka ho. Ada na ka ho. Nkasa oka ho. Ma me ne papa so wo case. And you baka behind. Ma me ne papa wo case. You baka no behind the scene. Behind the scene abam. Kai case na ye case. Eja matenti mo twen wani mu ho na ye nto so. Elder Mpacho Bra case. My friend Poma me da se pa. Abrante na ya de se utumi ne ye kasaye. Eno no ye de beboa na edi kan pa. Na me won nsam fuabe me nsa bi a me pesa me ka ho asem. Na ye de kasa kire nipa etie yen. Ekwan a baba yi ni abrante fa so hia wa akwantuo mu ho no. De edi kan e ya akwantuo mu asem. Na akwantuo mu no anamo bi a wutuo no se wodwene ho yie. Oma setena na ye kama e wa ahyase no. Sade omo boy amane yi ani kan wo omo asetena mu nti e na be ma ne ba Ghana ha no obehwehwe akoso abusuafo ma okobo okokoko ma omo giye nti na gire se omo gi omo ho atum se omo betena sa awarefo na afedie eye dan ene ko wiese ma frebo ma ye wo haw bi e wo ya bibifuo mu a e wo se duru ba bi a yetumi kasa kire ye ho abrantie yi e ma ne maame besra wo akwantuo mu ho amane bone se maame beduru ye no enema e koso a oba fi ase se wone ne maame ne kunu maame di ho nkomo apɛ ena ne ma hya ase etregaye na ya na abibifo ye ma titiri mo ma no mo ma ekofa ema ede wo mo ba ya na mo ni ntanye wo mo ho mo ma men ka nokre enye matan ni nyina na o mani eheda etumegye o mo ma mema ema ho dodo no ano ha na sade baba ma no kura ka fo ba na wo hwe no ne tie enti ekwa bi a obefa so a obehanya mu no obehanya mu kane ne ya wa agro bi a yedie chaskeling se obi tontura na eba minim se embenfo e wo ha o modi sa agro ne bi de ene tv ti nkwala ni agro ye to ana akotom chaskelen kadom ha enti de wogina ayina no oto na eba na ono na bo sebe ya obobo ne se chaskelen na de na ekọ se eto ho nso asemala no de aba na sa ho na se wa henham no de apem tontura ne se gan ba bia be kwa akoto wudi midika na be kwa akofa ato aba edru ba bia ya na ye ma me no monsew ma no bi aye chaskelen omo ba ware na ba bia be fa no ahwe a wuntumi nkofa mabio eno ne how ba ko a mihu e wo saade mu na tie yen kasa nkyira ye ho wo ye babe ma na one wo yire etia enka mi ntufo sa chenchina age sa okofa wo maame ede de ba ware nim mama me ntena se ye wasede ye se ba bua maame na emom so oba ware nim a enkwanhia etasi e wa ware nim na manfem pama minwie asem wei e wo mu se akosu na matetim na kwan akosu fa so nso sesa ne yama koye no enye sa wo ware na be ma abafie na wabehu abusua aye asede ye kire se wo ne nkyɛn a ye nsesa ye ne ma nkosa asem bi si ye sa danse ye bam woto obu ase wo ho be ma ni ho oboy amane wasesa ne yama atu akotena ba bia onim ba bia wode wo ba ene wa umu akotena enye osa woto obu ase e wo ho ewom se e bia wo tete de nanso bibia mu wadanse enti na nipa wo ho no e de sa kwan so de meni akos na elder baby nso a prempe kan ya meyam hye me ne se akost mi twa nani so buru ni nyina abrochirefo ma ni bi wo ho a wo mo tete mema because wo munim se eho de ema right na wo soro pa na ntumi ntene ne nsa wo oba so wo amano ne ho
enti wo ya obeye be ma na yaka de du ba bi ha adwen ɛno ne na asɛm obayi wo nsa di twa be ma ni so no no so de ne nsa chi se gentle pai wa no a na wo yɛ ne den na wo yɛ ne den ɛhɔ na wobɛfrɛ police sɛ yɛmmra so wo no na wa ma be ma na nya asɛm ɛno ne asɛm to oba de ntototo nsa sa dabi ha adwen ha enti ɔba kora nso bufu a waware yɛ ya ɔba ne bufu a ɔyɛ ɔma ne bi hɔ mu bufu kora na ɔmo sɛ ɔmo sɛ ne ma papa TV ha adwen woyɛ ɔba ɛyɛ sa waware yɛ ya na elder ɛyɛ sɛ ɔba nso ne bɛrima te hɔ na sɛ bɛrima ne yɛ bɔne a wobɛ complain akyerɛ ne maame ɛhɔ maame fere mpɔma mistake no hɔ ne ewu yɛn kasa nkyerɛ yɛ ho ɔn sɛ dwumadie wei no sɛ wuti a ɛsɛ ɔfa biribi firi mu sɛ wote aware ase a ɛnyɛ nea wo kunu bɛyɛ ɛna ɛsɛ wode kɔ gyina ne maame anim kɔ ka kyerɛ no ɔbaatan dabi ɛyɛ dan ya no a ɔno wɔ ɔdɔ soronko bi a ebi kura saa ɔdɔ no wonni bi ɛmma ne ba no motherly love enti biribi ɛfa ne ba no ho a wobɛyɛ biara no ɔtumi kɔgyina ne ba no akyi sɛ yɛ papa sɛ yɛ bɔne enti ɛnyɛ yɛntu ɔbaa bi afo sɛ wo ne wo kunu nya asɛm bi a na wafrɛ ne maame wo ne ne nya asɛm bi a na wafrɛ ne maame asɛm na woka kyerɛ maame no de nkyene bɛtum ɛda sɛ si me ne ɔte ha yi mebɛhyia wɔ abɔnten na wɔ ko ntɔkwa a mede me ho bɛgyim mɛko ntɔkwa ne bia yɛbɛduru fie a mabisa na ɛda ɛbaa ne sɛn saa ne teɛ nti menim aseɛ ba woyɛ elder nti no a menim wo no mede me ho bɛgye ntɔkwa ne mu afei mebɛduru fie Jesus na ɛda deɛ ne si ya na mo nti ɔbaatan ne ne ba ɔbaatan ne ne ba yɛn complain bebree adeɛ bi wɔ hɔ no abɛtumi aka ɛno ne yɛ for adansie bi nti but sɛ da bia wayɛ wei na wakɔ ne maame nkyɛn da bia wayɛ wei na wakɔ ne maame nkyɛn ɔno ne maame yɛ motherly love wo deɛ ne yɛ atopali love eti ɛno ne timi kɔ na motherly love ne hyɛ hɔ me do bibia se sɛ ɔgye bɛ ma yɛkɔhwɛ video ne ɛbaayɛ na me kausa ha egusua ye emergency Ghana TV eso sisi ano mpnatwe nsem wom awawe nso nsem wom efe bi no be ma no anya ade efe bi no nso oba no nso anya ade ebeba ne sen e na obehie oba na waka chenso meware na nyinsen abem wabebo kokoko e wo fie wie oba ye yesihina ba ko ni 100 cedis na de buy ba wo fi aboche ba no wo ya like uma awofo ne ya we say awawe e na wo de ba obedu ye wo so ho nso ye ebusua na ate ase ama wetimi abebo kokoko omo twan maybe 6 months na wetimi abeden abeya awawe nso a wetimi ne obeyat na for 7 good years kokoko pena obebo ye no 7 good years nyama wo ka eto oba no so kwa no in a way na ase na asem na nhye den sisi so mame but says in some o ka no ewo mu dia efe bi no oba no so wanya ade sisi ano oba na gini ni atum se wafom nti sisi an yenka no omunkambo sisi ade be ma ne se onji ntumu dia me asem ba ko pe na meka che oba no on forget na be ma ne enfocus na onhwe ne ba so person osum no dia ene die hu hia ntendi ese be ma no oye na ohwem na ohwe ne ba because untimi waste obi time for 7 years na unja ne ho keke because udi awari atu nenim ote ho o obeware me ote ho obeware me sa yes 1 2 3 tina wetimi atena ho for 7 years Siana say ya be mu buba o because sisi a relationship ano awari ano sisi ano ebeji because edwin sa awari kwa ye peaceful place sisi akwa de awari de enye kra mpnatwe nso a ano so asai na mo amwa abroche mpu na mu yese na ya yete Ghana ha yedin se eja mu kwa abroche mu de abroche adwen no enene ma ni bedeti na sisi ade because of some ye Ghana for na makwa akopie mu the same mind na dia ye ble mano ye ble because seneni nji se oba na fifie ho no ma oba na fi ho no ohia oba na bioma
Wow, what? But I ain't see how person would genius like person more barnacle, but person bed. Obeka chen so oban person fifia mint me no want nebio. Ti did know who so bana sister ne nyama na akona no si praise the Lord hallelujah. Medanya mi ase ade bi afime so. Nti se wetimi ama sa de na afini so de aspa so be ma waba back pa de. Ensi da. Sisi ano oba na agi atum hwe oba ne sume ende eno ano no. Ende ehu hia. Because 7 years what wasting my time. And they were wasting the time 7 years there. Hey, I know one shit. 2 years kula yesu. 1 year kula yesu. Na 7 years. Eba abim. Oh. Yeah, well. So ba no be anything. Sisi anu be man why na adwen say onjintum. Nto de. Manu hwe ne ba. Eye den abanya be ma. Ebi mu kwa pe bon 4 bon 6 2 die enyeshi abuchi na won oh awa Ghana hadi anka meka sija abuchi na won ende be fa simple kula 2 die akwana na ehwe woman ehwe because ye kaka kula na enye ejuma siano asa wafano fufule wafano fu isi aye manu zinazi ya na ye yu ye ma me manu fire fu obehia no nya dia wawe 2 3 mpe obitimi kasi wo mame ame wawe no ono so wawo 1 wale no 2 wale no 3 wale na egusa woni tim ansa na nani beba ne ho so no na be ma na ka che ne se mintime no ntina bio ba na wa sell life ama nti yemfa asemu into ye ho because etesi onye hia wa me pese owo na me hwese utimi wo ana usina nka wo so aka che ne se oso kware na me hwese oso utimi ware mi ana esa ya mu use sa statement because we think catch say me woman na who say me wo ana nti kwa che say me wo a akwa for ball wo ana said nti yemfa asemu yi enti ye hofu na me ka say ha egusu aye emergency Ghana TV so subscribe na like na fa comment so eba comment section na share so edema afofo no edi ameje so an keche mami esi enesen. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.